ассалому алейкум бирандагони гиромӣ, барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. дар студия Наргиз Шарифзода. ташаккули тарзи ҳаёти солим ва сиҳатии омма ҳамеша дар мадди назари роҳбарияти давлат буда, дар ин самт тадбирҳои оммавӣ андешида мешаванд. дар заминаи татбиқи барномаҳо ва нақшаҳои мукаммал пайваста чорабиниҳои оммавии солимгардонӣ ташкил мешаванд, ки аксарияти он аллакай ба машғулиятҳои умумии миллӣ табдил ёфтанд. яке аз он рӯзи дави миллӣ мебошад, ки ҳамасола доир шуда бо ифтихори умум шумораи зиёди аҳолии сину соли гуногунро ба ҳам меорад. ҳамкорони мо аз ҷараёни дави миллӣ дар шаҳри Душанбе гузориш омода намуданд. дави миллӣ аз соли 2007 бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зери рақами 225 дарбораи баргузории дави миллӣ ба таб расидааст. мусобиқа дар масофаи 5 ва 10 километр сурат мегирад. имрӯз чуноне ки мо мебинем давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр шароитҳои мусоидро барои варзишгарон фароҳам овардааст ва инчунин чандин иншоотҳои варзишӣ дар шаҳри Душанбе сохта ба истифода дошта шуданд ва ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки ин дав барои мардами тоҷик ва варзишгарони тоҷик бисёр як аҳамияти беҳтарин дорад. имрӯз хушбахтона коллективи донишгоҳи техникии Тоҷикистон, устодон, кормандон ва донишҷӯёни он фаъолона дар ин дави миллӣ иштирок доранд, чунки ин ҳамасола анъана шудааст. ба ҳамин хотир имрӯз барои беҳтар намудани саломатии худ мисли дигар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин дави миллӣ иштирок доранд. намояндагони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷонбарони варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар оғози чорабинӣ изҳор доштанд, ки варзиш омили муҳими сиҳати инсон ва тақтвиятбахши иттиҳоду дӯстӣ байни одамон мебошад. дар чунин фазо ҷараён гирифтани ин намуди мусобиқа агар аз тарғиби ҳаёти солим бошад, аз ҷониби дигар тарғиби барнома ва стратегияи соҳаро, ки аз ҷониби роҳбарияти олии мамлакат роҳандозӣ шудааст, амалӣ мегардад. дар тамоми Тоҷикистон ид аст, иде ки ҳама миллат хурду бузурга ба ҳам овард ба хотири давидан, ба хотири солимии миллат, ба хотири ба ҳам омадан, ба хотири ваҳдат шудан дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ баргузор мегардад ва имрӯз дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе тамоми кормандони ниҳодҳои давлатию ҷамъиятӣ ва донишҷӯёну умуман дар ҳама қишрҳои ҷомеа ба хотире ҷамъ омаданд, ки бидаванд ва ин давиданҳо ба он хотир аст, ки миллати тоҷик аз рӯзи азал ба варзиш шавқу рағбат дошт ва ин давиданҳо сарчашмаи солимиву сарчашмаи ботинану зоҳиран ба варзиш машғул шудани миллати тоҷикро дарак ва шаҳодат медиҳад. ба ҳамагон маълум аст, ки имрӯз дар саросари ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз чорабиниҳои муҳими хусусияти фарҳангӣ варзишӣ дошта баргузор шуда истодааст. ин дави миллӣ, ки дар асоси амалӣ намудани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ мегардад ва мақсад аз баргузории дави миллӣ воқеан барои арҷ гузоштан ва варзиши миллӣ, варзиши тоҷик ва барои солимгардонидани тани сокинон ва оммавӣ гардонидани варзиш нигаронида шудааст. соати 8 расо дар шаҳри Душанбе дави миллӣ бо як хушомати хоса оғоз гардид. мусобиқа аз мавзеи Чорбоғ шурӯъ шуда тавассути хатсайри шоҳрои соҳили дарёи Варзоб, Душанбе то Наврӯзгоҳи пойтахт идома ёфт. Сабқа дар масофаи 5 ва 10 километр новобаста ба сину сол аз навраси 7 сола сар карда то пири 70 сола иштирок карданд. мусобиқа бо мақсади ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалби бештари ҷавонону наврасон ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим гузаронда шуд. баъди ба даст овардани истиқлолият дар мамлакат, муносибат ба варзиш ҳамчун мактаби бузурги тарбия ва воситаи муҳими маърифкунандаи давлату миллат мазмуну моҳияти тоза пайдо кард. солҳои охир бахшида ба рӯзҳои таърихӣ
ваидҳои умми халқиву ҷашнҳои миллиамон дар шаҳр ноҳияи мамлакат мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ баргузор мегарданд ки дар онҳо мардумони зиёд бахусус ҷавонон наврасон фаъолона ширкат варзида ҳунар ва моҳорати хешро нишон медиҳанд. дар баробари вусъат ёфтани намудҳои гуногуни варзиши ҷавонӣ дар кишвар аксари намудҳои миллӣ ҳамҷонок мегарданд ки ҳангоми баргузории ҷашнҳои миллӣ ва саноҳаи муҳими таърихӣ мушоҳида менамоем. бешак варзишҳои миллӣ низ дар радифи варзишҳои муосир дар байни мардум мухлисони зиёд дошта барои густариши тарзи ҳаёти солим мусоидат менамояд. аз ин рӯ мо бояд ҳарчи бештар кӯшиш намоем ки омовати ҳама намудҳои варзишро таъмин созем. ҳамин тариқ дар масофаи 5 ва 10 километр зоҳиршоҳи наҷмиддин аз донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон маҳорати баланд нишон дода аввалин шуда марро убур карда ба унвони олӣ чемпиони дави миллӣ дар соли 2021 комёб гардид. ман зулшоҳи наҷмиддин ғолиби мусобиқаи дави миллии 2021. ман донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷавонпалавон самимӣ раҳимов. ман дар мактаби маҳорати олии варзишӣ рақами 3 яъне машқу тамрин мекунам, яъне садои ҷои аввал гаштам. ман боз кӯшиши худро зиёд мекунам ки то ин ки дар моҳи июн марафони байналмилалӣ мебошад, дар ӯ ҳам ба мисли ҳамин сазовори ҷой гардам. мақоми дуввумро низ дастбарваи донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон Самариддин Азимов ба даст овард. мақоми севумро бошад Аҳлиддин Абдукаримзода донишҷӯи донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ишғол карданд. бори аввал аст ки дар дави миллии умумиҷумҳуриявӣ иштирок карда истодам ва сазовори ҷои сеюм гаштам. аз лиҳози тиббӣ гирем ба воситаи дав мо метавонем бемориҳои дили, ракҳо ва дигар бемориҳоро пешгирӣ кунем. ман хеле шод ҳастам ки дар чунин дави миллӣ иштирок кардам ва сазовор ҷои сеюм гаштам. ҳамчунин ба қатори 5 нафар беҳтаринҳо Сафархони Аблозода, корманди вазорати корҳои дохилӣ ва Меҳдӣ Талбаков, донишҷӯи донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо ҳам диданд. ман Талбаков Маҳдӣ, донишҷӯи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳастам ва дар ин дави миллӣ аз номи донишгоҳи миллӣ даъват шудем ва сазовори ҷои панҷум гаштем ва ман аз ин хеле шодам ки дар ин сазовори ҷои панҷум гаштам. ба асри нав, ҳазорсолаи нав инсоният ба зинаи нави тараққиёт қадам диҳод. болоравии мавқеи варзиш чун асоси пешравии ҷомеа гардидааст. солҳои охир нақши варзиш дар беҳбудии саломатии инсон рӯз ба рӯз бештар мегардад. варзишҳои муосир имсо доираи васеъи фанҳо ва самтҳои мухталифро ифода мекунад ки ҳар яки онҳо хусусиятҳои худро дороанд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ дар рӯзи дави миллӣ чорабиниҳои варзишӣ доир гардида шаҳрвандони касбу кори гуногун дар ин маъракаи варзишӣ якдилона ширкат варзиданд. гузориши хабарнигорони мо. صبح روز 16 مای سال روان ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت در میدان غلبه که نقطه آغاز چهاربینی انتخاب گردیده بود جمع آمده با دویدن در مسافه معین شده آمادگی می‌دیدند. ورزش وسیله بهترین معرفی نمودن دولت و ملت در عرصه جهانی منصوب یافته. ساکنان کشورمان هنوز از زمانهای قدیم به این سمت میل و رغبت زیاد داشته. تربیت جسمانی و ورزش را واسطه مهم بهداشت سلامتی انتخاب نمودند. از این لحاظ در چهاربینی نوابسته از سن و سال ساکنان به اراده قوی اشتراک نموده برای تشکیل چنین معرکه‌ها اظهار قناعتمندی نمودند. پیش از آغاز چهاربینی رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ اشتراکداران را به مناسبت 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و روز جوانان تاجیکستان صمیمانه تبریک نمود. قید داشت که جوانان نیروی بزرگ بنیادگر و سازنده مملکت اعتراف شده از نفع زیاد اهالی مملکت را جوانان تشکیل می‌دهند. پیرو جوانان و سابقه‌داران اینچنین به عنوان در این سبقت شرکت نموده در این روز نیروسنجی نمودند. از دویدن اشتراکشون برمیآید که سال به سال شماره ورزشکاران در این رشته افزوده. ساکنان مرکز مأموری ولایت شهر خوروغ ترغیب حیات سالم را در دویدن و آب و تاب بدن معنیداد میکنند. نقطه جمع‌شوی روز دوی ملی میدان اسماعیل سامانی شهر خوروغ انتخاب شده. اشتراکداران با تمام نیرو قوای جسمانی از روی سن سال و مسافه معین شده به دویدن شروع کردند. یکی از اشتراکداران دوی ملی غلامشاه محمدبکov میباشد که سال دوم است که سازوار جای اول در این چهاربینی میشود. من امروز در دو ملی اشتراک نمودم و سزاوار جای یکم گردیدم. در آینده میخوام بیشتر به ورزش مشغول شوم. ورزش گرو سلامتی است. دویدن یکی از نمودهای اساسی ورزش سبک به حساب رفته. کسانی که به آن شغل می‌ورزند چست و چالاک، جسور و ماهر و توانا میباشند. از جهت طبی این نمود ورزش برای سلامتی و انکشاف انسان اهمیتی بغایت مهم دارد. بعد به مرا رسیدن غالبان روز دوی ملی از روی سن سال در نزد نشان دولتی شهر خوروغ به هم آمدند. به غالبانی که در روز دوی ملی فعالانه اشتراک نمودند و صاحب جای نمایان شدند
شدند از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و شهر و ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت در وضعیت تنتنوی قدردانی شدند. به نفرانی که جایهای یکم را صاحب شدند با تحفه‌های خاطره‌ای و افتخارنامه و سپاسنامه رهبریت شهر خاروق قدردانی گردیدند. همزمان به نورسالی که در چهاربینی اشتراک فعال داشتند و جایهای یکم و دوم و سوم را صاحب شدند از جانب دستاندرکاران با تحفه‌های خاطره‌ای در وضعیت تنتنوی هوسمند گردیدند. در مرکز ماموری ناحیه شغنان شهرک وحدت دوی ملی با اشتراک صدها نفر از آدمان سن و سال و کسب و کار گوناگون برگزار گردید. سال‌سال شرکت کودکان و نورسان و جوانان در این مسابقه بیشتر به نظر می‌رسد و ما را به آن هشدار می‌سازد که در آینده این کودکان و نورسان شرف ورزشی ناحیه و ولایت را در سبقت‌های وطنی و بیرونی سربلندانه حفظ خواهند کرد. پیش از پایگاه عمومی مراسم افتتاحی روز دوی ملی برگزار گردید. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شغنان اشتراکداران دوی ملی را صمیمانه تبریک گفته آنها را به طرز حیات سالم دعوت کرده. اظهار نمود که در این پایگاه عنعنوی عمومی که با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هر سال یک شنبه سوم ماه می در همه مناطق کشور دایر می شود، افراد سن و سال و کسب و کار مختلف شرکت ورزیده داوطلبانه در مسافه های گوناگون مره را فتح خواهند کرد. ورزش این گرو سلامتی است و برای جامعه سالم شخصیت های سالم لازم هستند. خصوصا ورزش برای کودکان خیلی مهم است چون که آنها آینده ملت هستند. غالبان دوی ملی با افتخارنامه رئیس ناحیه و تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی شدند. ناگفته نماند که ورزش سبک یکی از نمادهای ورزش است که خلق تاجیک در زمانهای گذشته هم در جشن و معرکه‌ها، توی و خرسندی‌ها برگزار می‌کردند و حالا به طور رسمی هر سال در ماه می قید کرده می‌شود. در مرکز ناحیه درواز ولایت مختار کوهستانی بدخشان با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی، بخش کار با جوانان و ورزش، تشکیلات و مؤسسه ها و دیگر کارمندان کسب و کاری گوناگون چهاربینی دوی ملی برگزار گردید. مسئولین در برآمدشان اشتراکچیان چهاربینی و ساکنان ناحیه را با این روز دوی ملی مبارکباد گفته ذکر آن داشتند که واقعا هم پیشوای ملت در یکی از سخنرانیشان ابراز نمودند که ورزش به فعالیت جوانان علاقمندی مستقیم دارد. ما باید در آینده به عمومی گردانی ورزش و تبلیغ طرز حیات سالم دقت اولین درجه دهیم و برای تندرستی اهل جامعه و ساکنان باز شرایط بهتری فراهم بیاوریم. امروز ما گفته می توانیم که دوی ملی نیز یکی از مسابقه های عمومی ورزشی به شمار رفته. سال سال نفوذ این مسابقه افزوده، خواهشمندان زیاد در آن اشتراک می نمایند. مسافه دوی ملی زیاده از 6 کیلومتر برای جوانان و کلانسالان در بر گرفته از مرکز ناحیه آغاز گردیده تا چشمه دهه زینگ و برای خردسالان و نورسان مسافه 3 کیلومتر معین و برگزار کرده شد. پس از فرجام چهاربینی غالبان دوی ملی با افتخارنامه رئیس ناحیه و تحفه های خاطره‌ای بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه سرفراز گردانیده شدند. صبح امروز در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلانی ساکنان به خاطر سالمی خود با دویدن به مسافه‌های گوناگون در روز دوی ملی فعالانه شرکت ورزیدند. گزارش همکاران ما در دایره نقشه چهاربینی‌های ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان بخشیده بر روز جوانان تاجیکستان روز دوی ملی با اشتراک تمام تشکیلات و مؤسسه‌های شهری و ولایتی، مکتب‌های ورزشی و ساکنان ولایت ختلان برگزار گردید. مسافه برای دویدن از 3 تا 5 کیلومتر معین گردیده بود. روز دوی ملی از نامگوی چهاربینی‌های ورزشی است که همسالان نیمه دوم ماه می دایر گردیده شوق و رغبت دوستداران ورزش را بیشتر می‌گرداند. با طی کردن مسافه بیشتر از 1.5 کیلومتر معلوم شد که ورزشکاران اصیل می‌توانند به فتح قله مراد موفق گردند. ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان در یکجایی با مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان جهت عمومی گردانی تربیت جسمانی، ساحه تربیت جسمانی و ورزش، اینچنین تبلیغ و تشویق طرز حیات سالم بخشیده بر روز جوانان تاجیکستان تحت عنوان جوانان در مسیر استقلالیت امروز دوی ملی را برگزار نمود. در چهاربینی امروزه اهل ساکنان ولایت ختلان با دل گرم و عزم قوی از ساحه‌های گوناگون تشکیلات و مؤسسه‌های ولایت به دو آمده سهم خود را بار دیگر در تشکل طرز حیات سالم گذاشتند.
سال تا سال ساحه ورزش در ولایت ختلان تحکیم یافت. دستپروران مکتب‌های عالی مهارت ورزشی شرف ولایت و جمهوری را در عرصه بین المللی بلند می‌بردارند. ضمن جمع آمد و جنبش چهاربینی رهبریت ولایت ختلان از دستگیری‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت به ساحه ورزش اظهار اندیشه کرده افزودند که در دوران صاحب استقلالی مملکت یک قطار میدانچه‌های ورزشی و انشاءات ساحه ورزشی ساخته مورد استفاده جوانان و نورسان قرار گرفتند. حالا نیز در دایره نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد میدانچه‌های ورزشی با مرام ادامه دارد. به غالبان روز دوی ملی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت تحفه‌های خاطروی تقدیم گردید. در دایره سلسله تدبیرها بخشیده به استقبال روز جوانان تاجیکستان در نویه امیر سعید علی حمدانی ولایت ختلان نیز با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی و بخش کار با جوانان و ورزش نویه چهاربینی روز دوی ملی در سطح بلند تشکیل و راهاندازی کرده شد. با مقصد ترغیب طرز حیات سالم و خصوصیت عمومی پیدا کردن ورزش در میان اهالی در چهاربینی مذکور در قطار ورزشگران و نورسان و جوانان کارمندان کسب و کار گوناگون نیز فعالانه شرکت ورزیدند. قبل از آغاز دوی ملی برای بلند برداشتن ذوق نورسان و جوانان به ورزش پایگاه دوچرخه‌رانی دایر گردید که مسافه میان 3000 متر را تشکیل میداد. دوی ملی در مسافه های 1.5 2 و 3 کیلومتر صورت گرفت. در این چهاربینی برای صیقل دادن مهارت خویش در برابر ساکنان جماعت شهرک مسکو ورزشگران از جماعت‌های دیوات چوبک، توردی و پنجرود نیز اشتراک نمودند. از طرف مربیان مکتب ورزشی نویه جریان دوی ملی در مسافه های ذکر شده بین جوان دختران و نورسان و جوانان نتیجه گیری شده اشتراکچیان فعال که نخستین شده این مسافه را طی نمودند با سپاسنامه و افتخارنامه‌های بخش کار با جوانان و ورزش نویه قدرشناسی کرده شد. با اشتراکچیان پایگاه دوچرخه‌رانی نیز سپاسنامه تقدیم گردید و ذکر شد که در اساس نقشه چهاربینی کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان روزهای نزدیک در نویه ماراتون دوچرخه‌رانی دایر می‌گردد و شوقمندان این نمود ورزش در این چهاربینی شرکت می‌نمایند. امروز در ناحیه یاوان نیز روز دوی ملی با اشتراک دایره وسیع ساکنان کسب و کار گوناگون برگزار گردید. مورد به ذکر است که ورزش قاصد صلح بودن مشغول شدن با آن باعث می‌گردد که جوانان سالم و باقوت باشند و از عمل‌های نامطلوب دور. حکومت جمهوری تاجیکستان نیز در این سمت تدبیرهای ضروری را عملی می‌سازد. از جمله بنیاد و نوسازی میدانچه‌های ورزشی در دهات باعث رشد ساحه گردیده است. در ناحیه یاوان نیز در دایره تدبیرهای آبادانی به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی انفراستراکچور ورزشی مکمل کرده می‌شود. نتیجه همین است که جوانان ناحیه در مسابقه‌های سطحی محلی و جمهوری اشتراک و مقام‌های نمایان را اشغال می‌نمایند. در این روز نیز ساکنان ناحیه در این مسابقه جمهوری اشتراک نموده از روی سن و سال و مسافه‌های مشخص بین هم رقابت نمودند. اشتراکچیان به خاطر سالمی خود با حس بلند مسئولیت در دوی ملی اشتراک نموده برای صاحب شدن به جای‌های افتخاری بین هم رقابت نمودند. همین طور غالبان مشخص و با تحفه‌های پولی هوسمند کرده شدند. مسابقه دوی ملی در ناحیه یاوان در سطح بلندی تشکیلی گذرانیده شد. برگزار نمودن چنین مسابقه‌ها از یک جانب اگر بر رشد ورزش و هوسمندی جوانان با این ساحه گردد، از جانب دیگر دوستی بین جوانان بیشتر گردیده آنها را از تجربه یکدیگر بهره ور می‌گرداند. صبح بر وقت دوستداران ورزش، نورسان و جوانان، کلانسالان و بانوان، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها و دایره وسیع ساکنان ناحیه شهر توس که بیش از 9000 نفر را در بر می‌گرفت برای اشتراک در دوی ملی به مکان برگزاری چهاربینی با آمادگی خاصه جمع آمدند. سپس شماره زیاد کودکان و نورسان، جوانان و کلانسالان و زنان و بانوان در دوی ملی امروزه به مسافه 3 کیلومتر که معین گردیده بود شرکت ورزیدند. چون دویدن بهترین وسیله طرز حیات سالم بوده به تن و جان کس حلاوت می‌بخشد. در بین دیگر نمودهای عمومی ورزش دویدن اساس همه آنها بوده سالهای آخر در سراسر مملکت با سرعت رشد می‌کند. همچنین دوی ملی در 3 جماعت‌های دهات ناحیه شهر توس دایر کرده شده در آن دایره زیادی ساکنان و جوانان شرکت ورزیدند. در دوی ملی که بخشیده به روز جوانان تاجیکستان دایر کرده شد یک چند نفر شرکت کنندگان فعال که از اولین ها شده خط مره را عبور کرده اند با افتخارنامه‌های مقامات محلی و بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه شهر توس سرفراز گردانیده شدند. در آخر از طرف تشبسکاران چهاربینی ورزشی به همه غالبان فعال مسابقه امروزه افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد.
ҷиҳати рушди варзиши миллӣ ҳамасола ҳафтаи сеюми моҳи май дар саросари кишвар чорабинии варзишии дави миллӣ доир мегардад ки дар он намояндагони идораву сохторҳои гуногуни давлатӣ, варзишгарони касбӣ, толибилмону сокинони маҳал фаъолона ширкат меварзанд. Дар ноҳияи Носири Хусрав низ дави миллӣ дар сатҳи баланд баргузор гардид. дар оғоз роҳбарияти ноҳия бо ёдоварӣ аз рушди соҳа сухан гуфта, иштирокдоронро барои ин тадбири варзишии умумиҷумҳуриявӣ муваффақият таманно карданд. гуфта шуд ки дар партави сиёсати ҳукумати кишвар дар ин самт давоми солҳои соҳибистиқлолӣ соҳаи варзиш рушд намуда, иштироки фаъолона ва муваффақияти варзишгарон дар мусобиқаҳои минтақавию байналмилалӣ назаррас мегардад. дар чорабинии варзишӣ шумораи зиёди ҷавонону наврасон ширкат намуда, дар масофаи 2 ва 3 километр сабқат намуданд. қобили зикр аст ки роҳандозӣ гардидани ин қабил чорабиниҳои варзишӣ баҳри тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби ҳарчи бештари сокинон ба варзиш мусоидат менамояд. тавре масъулини бахши марбута иброз доштаанд, баробари варзишгарон сол аз сол сокинони касбу кори мухталиф низ ба намудҳои гуногуни варзиш бештар рӯ оварда, аз ин ҳисоб ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе дар машқҳои пагоҳи рӯзӣ сафи машқварзон меафзояд. дар анҷоми мусобиқа бо натиҷагирии ҳайати доварон, ғолибону фаъолони чорабинӣ муайян гардида, бо ифтихорномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. масъулини бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Носири Хусрав ният доранд ки минбаъд низ чунин тадбирҳои оммавии варзиширо роҳандозӣ намуда, дар самти тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби сокинон ба варзиш саҳмгузор бошанд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор. варзиши бадан ба саломатии инсон фоидаи калон дорад. иштироки фаъолонаи сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар рӯзи 2 миллӣ нишон дод, ки воқеан ҳам варзиш дар мамлакат рушд карда, сол то сол шакли оммавиро касб менамояд. гузориши хабарнигорони мо. маросими оммавии дави миллӣ дар шаҳри Хуҷанд бо баргузории ҷамъомад дар назди маҷмӯаи варзишии ҳавзи шиноварии хиёбонӣ ба номи Исмоили Сомонӣ бо иштироки намояндагони сершумори сокинон, ҳаводорони варзишу тарбияи ҷисмонӣ ва солимгардонӣ баргузор шуд, ки дар он роҳбарияти вилояти Суғд, намояндагони варзиш таъкид доштанд, ки бо дастгирию таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурӣ ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд бо бунёди маҷмӯаҳои варзишӣ, таъмиру таҷдид аз навсозию муҷаҳҳазгардонӣ барои баргузории мусобиқаҳо, машқҳо, ташкилу фаъолияти клубҳои варзишию тарбияи ҷисмонӣ имконияти васеъ пайдо шуд ва ин асоси оммавӣ гардидани варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар вилояти Суғд гардид. ва гуфта шуд, ки ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 48 варзишгоҳ, 1878 майдончаи варзишӣ, 596 толорҳои варзишӣ, 37 ҳавзҳои шиноварӣ ва 164 маҷмӯаҳои варзишӣ аз қабили тер, боулинг, фитнес ва клубҳои ихтиёрӣ фаъолият мекунанд. дар 3 моҳи соли 2021 боз дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 9 иншооти варзишӣ, аз ҷумла 2 толори варзишӣ, 7 майдончаи муосири варзишӣ ба маблағи наздик 3 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шуданд. ин шароитҳои муҳайё гардида барои ҷавонон имконияти хуб дар обу тоби бадан, такмили таҷрибаю маҳорат ва роҳ ёфтану иштирок кардан дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ мебошад. дави оммавии миллӣ дар шаҳри Хуҷанд бо ҳамин рӯҳии қаноатмандӣ аз таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати Тоҷикистон ба рушди варзиш, тарбияи ҷисмонӣ ва солимгардонии шаҳрвандон бо иштироки сершумори намояндагони синну сол, касбу кори гуногун аз мавзеи маҷмӯаи варзишии шаҳри Хуҷанд оғоз ёфт. он дар 3 марҳила дар масофаи 5 километр аз рӯи синну сол, наврасон, бонувон ва калонсолон давидан дар хиёбони ба номи Исмоили Сомонӣ то хиёбони ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ сурат гирифт. дар ин чорабинӣ муҳими солимгардонӣ ва ҷалби ҳамагон ба варзиш беш аз 20 000 нафар сокинони синну соли гуногун иштирок намуданд. дар дави миллӣ дар вилояти Суғд кормандони ташкилоту идораҳо, донишҷӯёни коллеҷу донишгоҳҳои олӣ, ки аз рӯи равияҳои гуногун таҳсил менамоянд, фаъолона ширкат варзиданд. ҷанбаси чорабинии дави миллӣ дар хиёбони ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ назди пояи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта, масъулину иштирокчиёни дави миллӣ оид ба оммавияти варзишу тарбияи ҷисмонӣ, аҳамияти варзиш, ҷалби ҳамаи ҷавонон ба чунин чорабиниҳои судманд ва барои солимии инсон муфид андешаҳои хешро баён доштанд. дар хотимаи чорабинӣ ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли дави миллӣ бо тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва раёсати ҷавонон, варзиш ва сайёҳии вилоят сарфароз гардонида шуданд.
дави миллӣ ки имрӯз дар шаҳри Исрафшан баргузор гардид, шумораи иштирокдорон зиёд буданд ва гуфта шуд ки баргузории чорабиниҳо, озмуну мусобиқаҳои варзишӣ як роҳи такмили маҳорати варзишгарон ва ҷалби дигар хоҳишмандон ба машқу тамрин мусоидат менамояд. Дар хиёбони марказии шаҳри Исрафшан зиёда аз 7000 нафар аҳолии маркази шаҳр, ҷамоати деҳот дар масофаи муайян дар ин сабқати солимии рӯҳу ҷисм дар давидан маҳорати хешро нишон доданд. чунин дави миллии оммавӣ дар шаҳри Гулистони вилояти Суғ низ баргузор гардид, ки дар он намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, масъулини бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, кормандони ташкилоту идораҳо ва сокинони шаҳр фаъолона ширкат намуданд. чунин дави миллӣ бо иштироки сокинони касбу кори гуногун ҳамзамон дар ноҳияи айнии вилояти Суғ низ баргузор карда шуд, ки дар дави имрӯза наврасон, ҷавонон ва калонсолон дар ҳифзи саломатии обу тоби бадан фаъолнокӣ нишон доданд. дави оммавии миллӣ дар маркази ноҳияи айнӣ дар масофаи муайян гардида гузаронида шуд, ки ҳар ширкаткунанда вобаста ба синну сол дар масофаи муайян гардида дар ин чорабинии ҳамагонии варзишию солимгардонӣ маҳорати хешро дар давидан нишон доданд. ва дар ҷамъбаҳси ҷамъомад аз тарафи намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ ба ғолибон ва иштирокчиёни фаъол тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. маҳмуд аҳмадзода, мазбут бобозода, фарҳоди раҳмат, дилшод юсуфӣ аз вилояти Суғд барои барномаи ахбор. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ низ рӯзи дави миллӣ бо иштироки фаъолонаи сокинони касбу кори гуногун баргузор гардид. сокинон бо давидан ба масофаҳои гуногун солимии худро нишон доданд. гузориши ҳамкорони мо. صبح امروز در صحن قصر فرهنگ شهر وحدت جای برگزاری چهاربینی روز دوی ملی که بخشیده به روز جوانان تاجیکستان همساله تشکیل و گذرانیده می شود، خرد و بزرگ ساکنان کارمندان کسب و کار گوناگون جمع آمده با شرکت فعالانه خود در این تدبیر سالم گردانی سهم گذاشتند. گفته شد که سالم گردانی اهل جامعه از سمت‌های اساسی فعالیت حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد و برای جلب نورسان و جوانان به مشق تمرین سالم گردانی دوام سالهای صاحب استقلالی مملکت همه روزه تدبیرهای سودمند راه اندازی کرده می شود. ورزشکاران، کارمندان تشکیلات و مؤسسه، استادان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ریاست معارف شهر، کالج طبی، لیسه کسبی تکنیکی ریاست کشاورزی شهر، نورسان و جوانان و ساکنان 11 جماعت دهات شهر در روز برگزاری دوی ملی اشتراک فعالانه نمودند. نورسان و جوانان را به ورزش و آبوتاب جسمانی جلب نمودند. آنها را تنومند و سالم به کمال رساندن از وظیفه‌های مهم والدان، مؤسسه‌های تا مکتبی و تعلیمی و تمام جامعه به شمار می‌رود. زیرا که پایداری امنیت ملت و کشور از وضع تربیت سالمی جامعه وابستگی قوی دارد. با بهترین شرکت کنندگان چهاربینی روز دوی ملی از جانب تشکیل کنندگان این مسابقه عمومی افتخارنامه و سپاسنامه سپاریده شد. محمد علی عبدالکریم، شکرالله نورالله از شهر وحدت برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در شهر روغون بخشیده بر روز دوی ملی و راهاندازی طرز حیاتی سالم مسابقات دوی ملی و ویلا ماراتون دایر گردیدند. مسابقات مذکور در مسافت 3000 متر با اشتراک صدها نفر دوستداران ورزش سبک و هواداران ورزش دوچرخه‌رانی، نمایندگان کسب و کار گوناگون، تشکیلات و مؤسسه‌های شهر و اهل جماعتچگی گذرانیده شد. رهبریت شهر شرکت کنندگان سبقت عمومی شهری را شادباش گفته این چهاربینی جمعیتی ورزشی را عامل اساسی تحکیم طرز حیاتی سالم، رشد و انکشاف ساحه ورزش و عمومیت آن بین اهالی معنی داد نمود. این اقدام در اساس فرمان اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از 28 مارس سال 2007 درباره روز دوی ملی همساله یکشنبه 3 ماه می در سراسر کشور برگزار می‌گردد. اهل جماعتچگی شهر روغون با پیگیری از این اقدام همساله این معرکه را با شکوه و شهامت خود تجلیل می‌نمایند. در فرجام چهاربینی غالبان مسابقات دوی ملی و ویلا ماراتون از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر روغون با دیپلم و تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی کرده شدند. سبقت دوی ملی در شهر روغون تنتنه بزرگ ورزشی را می‌ماند که در انتهای آن از چهاربینی‌های ورزشی به مانند شاهمات‌بازی و ششکه‌بازی که به استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه‌اندازی گردیده بودند نتیجه گیری کرده شد. غالبان این سبقت‌ها نیز از جانب رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر قدردانی کرده شدند. دوی ملی در شهر ترسنزاده با اشتراک کارمندان تشکیلات اداره، دانشجویان کالج آموزشگاه‌ها، ورزشکاران و دیگر ساکنان دایر گردید. این چهاربینی ورزشی که همساله در سراسر تاجیکستان برگزار کرده می شود، در مجموع بیش از 3000 ساکنان شهر ترسنزاده از طبقه‌های گوناگون به هم آمدند. در دو ساکنان 30 سال گوناگون فعالانه اشتراک کردند.
баргузор гардондани чунин чорабиниҳои варзишӣ аз як ҷониб солимии аҳолиро таъмин созад, аз ҷониби дигар дӯстиву равоқати сокинон хоса ҷавононро устувор менамояд. иштироки фаъолонаи сокинон бо иродаи қавӣ ва нерӯи тоза дар дави миллии шаҳодати ватандӯстӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим, амалӣ намудани пайкори созанда мебошад. ҳавасмандгардонии иштироккунандагон аз ҷумла хурдсолон ва калонсолони иштирокчӣ ва дигар фаъолони ташкилоти идораҳои шаҳр аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ ва бахши кор бо ҷавонону варзиши шаҳр боиси таваҷҷӯҳи бештари зоҳир намудани сокинони касбу кори гуногун ба ин маъракаи варзишии солимгардонӣ шуд. امروز در شهر حصار با اشتراک ساکنان و دوستداران ورزش دوی ملی برگزار گردید. مورد ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان با ورزش دقت مخصوص ظاهر نموده برای جلب بیشتر جوانان و نورسان به ورزش در محل نیز به بنیاد میدان‌های ورزشی و تکمیل اینفراستراکچور انشاءاتی ساحت تلاش به خرج می‌دهد. به خاطر رشد ورزش و طرز حیات سالم طی چند سال اخیر در مملکت تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. در این روز خوانندگان مکتب‌ها، دانشجویان، ورزشکاران، کارگران، راهبران وزارتی اداره‌ها، ساکنان نفقه‌خوران خلاص قسمی زیادی مردم از صبح بروقت به مکان آغاز این چورابینی آمدند، زیرا همگان خوب می‌دانند که ورزش نه تنها واسطه سالمگردانی بلکه قاصد صلح و دوستی نیز میباشد. حکومت مملکت برای تامین عمومیت تربیت جسمانی و ورزش، تشویق و ترغیب طرز حیات سالم، جلب بیشتر نوآوران و جوانان با ورزش کسبی و مهیا نمودن امکانات مساعد اینفراستراکچوری و تشکیلی برای ورزشکاران که همیشه زیر توجه خاص اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم محمد رحمان قرار دارد، در دایره وکالت‌های خود یکچند تدبیرها را راه اندازی نمود. این است که در شهر حصار با دستگیری حکومت مملکت و جلب صاحبکاران اشخاص سخاوت پیشه تدبیرهای آبادانی وسعت داشته، در برابر دیگر انشاءات تعییناتی گوناگون همچنین به انشاءات ورزشی نیز دقت همه‌جانبه داده می شود. برگزار نمودن چنین مسابقه‌ها از یک جانب اگر به رشد ورزش و هوسمندی جوانان با این ساحه گردد، از جانب دیگر دوستی بین جوانان بیشتر گردیده آنها را از تجربه یکدیگر بهره ور می‌گرداند. همچنین از جانب هیئت تدارکات به غالبان توفیق قیمت‌بها و افتخارنامه‌ها نیز سپرده شد. ورزش عامل مهم جهانشناسی، معرفی و نزدیک کردن خلق ملت‌ها و کشورهای مختلف دنیا بوده. ورزشکاران بهترین معرف و نامبردار و پرچمبرداران جمهوری به شمار می‌روند. امروز تمام مردم مملکت از پیروزی و کامیابی‌های ورزشکاران و پهلوانان در مسابقه‌های جهانی از جمله مدال‌های المپی و دیگر مکافات و دستاوردهای نظررس آنها افتخار دارند. با مقصد سالمی جامعه داوی ملی در دوره چهاربینی‌ها بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و روز جوانان تاجیکستان در همه شهر و ناحیه مملکت برگزار گردید. ساکنان کسب و کار گوناگون ناحیه رودکی نیز با یک حس بلند در مسابقه دوی ملی اشتراک نمودند. هدف از برگزاری روز دوی ملی در جمهوری ترغیب طرز حیات سالم در بین جامعه میباشد. گفته می شود که نتیجه فراهم آوردن شرایط مساعد برای ورزشکاران، ساختمان تالار و میدانچه‌های ورزشی از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بود که سالهای اخیر ورزشکاران مملکت در مسابقات جمهوری و بین المللی فعالانه اشتراک نموده سزاوار جایهای افتخاری گردیدند و پرچم تاجیکستان را در سطح جهان بالا برداشتند. مسابقه دوی ملی بخشیده به روز جوانان جمهوری تاجیکستان در تمام جمهوری برگزار کرده می شود. در همین ردیف امروز طبق نقشه چهاربینی‌ها مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در ناحیه رودکی نیز بخشیده به روز جوانان تاجیکستان مسابقه دوی ملی و در این ردیف ماراتون ولسپدرانی بین جوانان و ورزشکاران ناحیه برگزار گشت. برگزاری چنین مسابقه‌ها امکان فراهم می‌آورد که جوانان بیشتر با ورزش و آب و تاب بدن مشغول شوند. مقصد برگزاری مسابقه‌های ورزشی میان جوانان ترغیب طرز حیات سالم، دریافت ورزشکاران با استعداد و مستحکم نمودن دوستی و رفاقت در بین جوانان میباشد. به غالبان مسابقه مدال و تحفه خاطره‌ای سپرده شد. در نوع فیض‌آباد نیز در دوره برگزاری روز دوی ملی بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون در مرکز ناحیه جمع آمدند. طور اطلاع داده شد بیش از 40% اهالی ناحیه فیض‌آباد را جوانان تشکیل می‌دهند. از این رو در این چهاربینی مذکور نورسان و جوانان بیشتر فعال بودند و آنها اظهار خوشنودی می‌کردند که این سنه همه ساله در ناحیه در سطح بلند گذرانیده می‌شود. در این روز نمایندگان مقامات اجرایی، کارمندان کسب و کار گوناگون، نورسان و جوانان و همزمان زنان و دختران اشتراک کردند. با مقصد سزاوار ترجیح نمودن روز جوانان تاجیکستان و 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز تمام ساکنان ناحیه فیض‌آباد جمع آمدند که در چهاربینی ناحیوی یعنی دوی ملی فعالانه اشتراک نموده آنها حس بلندی وطندوستی و میهن‌پرستی خود را نشان دهند.
برای اشغال جایهای نمایان از جانب مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه و بخش کار با جوانان و ورزش دیپلم، افتخارنامه و تحفه معین شده بود و هر نفری که غالب این چهاربینی ورزشی میگردید او از این گونه امکانات برخوردار می شود. با این مقصد نورسان و جوانان و کارمندان کسب و کار گوناگون کوشش میکردند که در این چهاربینی فعال باشند و جایهای افتخاری را صاحب شوند. در جنبست روز دوی ملی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد و بخش کار با جوانان و ورزش به اشتراکداران فعال دوی ملی افتخارنامه و تحفه تقدیم کرده شد. باباکان امیرزاده، بهادر حسن‌زاده، اخبار. ҳамасола дар тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҷавонон чорабиниҳои бошукӯҳи фарҳангию варзишӣ баргузор карда мешавад. дави миллӣ аз зумра яке аз чорабиниҳои солимгардонӣ мебошад ки он ҳамасола бо иштироки доираи васеи кормандони касбу кори гуногун бошукӯҳ таҷлил мегардад. ба ин муносибат сокинони ноҳияи варзоб дар ин чорабинии варзишӣ фаъолона иштирок карданд. иштироки фаъолонаи қишри гуногуни ҷомеият дар ин чорабинӣ гувоҳи он аст ки ҳар як нафар барои солимии худ ва ҷомеа бетараф намуда барои пурқувват шудану солим мондан аз имкониятҳои мавҷуда истифода мебаранд. нафарони сину соли гуногун бахусус ҷавонони ноҳияи варзоб масофаи 3 километр тай намуданд. доимо машғул шудан ба ин намуди варзиш шахсро фаъол ва болида менамояд. 3000 нафар иштирокчии дави миллӣ масофаи муайяншударо тай намуданд ва дар байни онҳо Шорух Оев варзишгар, хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 56 ноҳияи варзоб сазовори ҷои аввал гардид. қабл аз оғози маросими тантанавии чорабинии варзишӣ ва супоридани тӯҳфаҳо ба ғолибони дави миллӣ дар боғи фарҳангию фароғатии ноҳияи варзоб бо иштироки васеи сокинону кормандони касбу кори гуногун ҳамоиш доир гардид. дар ин чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия иштирок карда таъкид намуданд ки ҳукумати мамлакат ҷиҳати рушди соҳаи варзиш, ҷалби ҷавонону сокинон ба тарзи ҳаёти солим ва муҳайё сохтани шароити хуби хизматрасонӣ ба онҳо тадбирҳои зарурию саривақтиро амалӣ менамояд. ғолибони дави миллӣ ҳам аз ҳисоби ҷавондухтарон ва ҳам аз ҳисоби ҷавонписарон ки ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро ишғол намуданд, соҳиби ҷом, диплом, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия гардиданд. ҳамзамон ба иштирокдорони дигари дави миллӣ сипоснома ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. ҳамасола якшанбеи 3 моҳи май барои тарғиби тарзи ҳаёти солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон дави миллӣ баргузор мегардад. дар ноҳияи Нуробод низ ин чорабинии варзишӣ дар сатҳи баланд ва бо иштироки доираи васеи сокинони синни соли гуногун баргузор шуд. дар оғози ин чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва дигар масъулон ташриф овардан нахуст иштирокчиёнро ба ин муносибат табрик намуданд. гуфта шуд ки ин чорабинӣ ки бо иштироки доираи васеи шаҳрвандон сурат мегирад баёнгари он аст ки варзиш рӯз ба рӯз дар Тоҷикистони соҳиб истиқлол рушду инкишоф ёфта қисмати асосии аҳолии мамлакат рӯ ба он овардаанд. роҳ овардани ҷавонону наврасон ба варзиш аз солимии миллати тоҷик шаҳодат дода барои тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим заминаи мусоид гузоштааст. ташкили чунин чорабиниҳо ҳамасола дар сатҳи баланд аз таваҷҷӯҳи бевоситаи ҳукумати мамлакат нисбат ба соҳаи варзиш аст. имрӯз соҳаи варзиш дар меҳвари сиёсати созандаи ҳукумати кишвар қарор гирифта нисбат ба варзишгарон дастгирию ғамхориҳо пайваста зоҳир карда мешаванд. дар ин рӯз аз субҳи барвақт чорабинӣ оғоз гардида дар он шумораи зиёди сину соли гуногуни аҳолим иштирок доштанд. дар ин замина сокинони ноҳия масофаи муқаррар гардидаро дар вақтҳои муайян тай намуда байни ҳам рақобат намуданд. боиси хушнудист ки дар шароити имрӯзаи рушд варзиш машғулияти асосии мардум бахусус наврасону ҷавонон гардида дар ин замина варзишгарони тоҷик борҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ парчами миллии кишварро баланд мебардоранд. варзиш қосиди сулҳ ва муттаҳидкунандаи насли наврасу ҷавон маҳсуб ёфта дар баробари тақвияти қувваи ҷисмонӣ ва тану рӯҳи солим инчунин боиси дур шудани ҷавонон аз амалҳои номатлуб мегардад. дар анҷоми чорабинӣ ғолибон ки аз рӯи сину сол ва масофаи тай намуданд байни мардону занон мушаххас гардиданд аз ҷониби роҳбарияти ноҳия ва ҳайати тадорукот бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. шумораи зиёди ҷавонон ва дӯстдорони варзиш дар маркази ноҳияи Сангвор ҷамъ омада бо ҳисси баланди ватандӯстӣ дар дави миллӣ иштирок карданд. ширкат дар ин тадбири муҳими солимгардонӣ шаҳодати он аст ки ҷавонон ба варзиш ва обутоби бадан бештар рӯ овардаанд, зеро ҳифзи солимии ҷомеа дар он сурат таъмин карда мешавад ки ҳама табақаи аҳолӣ ба варзиш машғул шаванд. бо оғоз шудани дав ҳамагон барои ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ нерӯ ва тавоноии худро истифода карда ҳар иштирокчӣ азм дошт то
ҳисоб ки яке аз аввалинҳо шуда ба марра расад. дар сатҳи баланд ташкил кардани дави миллӣ барои ҷалби бештари шумораи ҷавонон ба варзиш ва обу тоби бадан мусоидат намуда имконият фароҳам меорад ки аҳли ҷомеа бештар ба варзиш машғул шуда тарзи ҳаёти солимро интихоб кунанд. дави миллӣ барои обу тоби бадан ва солимгардонии аҳолӣ дар сартосари ҷумҳурӣ гузаронда шуда баргузории ин гуна чорабиниҳо барои таъмини оммавияти тарбияи ҷисмонию варзиш ва ташвиқу тарғиби ҳаёти солим равона гардидааст. дар охир ғолибони дави миллӣ дар ноҳияи Сангор аз ҷониби бахши Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия бо тӯҳфаҳо сарфароз гардонда шуданд. идомаи ахбор. имрӯз бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи нақшачорабиниҳои тасдиқ гардида дар боғҳои фарҳангии фароғатии шаҳри Душанбе барои болида хотирӣ сокинону меҳмонони пойтахт барномаҳои ҳунарӣ намоиш дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри Душанбе макони дӯстдоштаи сокинону меҳмонони пойтахт ба ҳисоб рафта, ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ барои истифодаду фароғати сокинону меҳмонони пойтахт чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаш карда мешавад. чорабиниҳои фарҳангӣ бо ташкили барномаи рангини консертӣ ки фарогири таронаҳои ватанрӯзона буд дар боғи фарҳангу фароғатии Абулқосим Фирдавсӣ дар амфитеатри боғи мазкур аз ҷониби аҳли фарҳанги шаҳри Хуҷанд ин навбат бо ташкили барномаи рангини консертӣ ки фарогири васли таронаҳои ватандӯстона буд гузаронида шуд. сокинони пойтахт ва меҳмонон аз тамошои барномаи рангини аҳли ҳунар рӯҳбаланд гардида баргузории чунин чорабиниҳоро дар баланд гардидани ҳисси ватандӯстии онҳо муҳим маънидод намуданд. дар боғҳои фарҳангии фароғатии шаҳри Душанбе чорабиниҳои фарҳангӣ идома дода истодааст ки ин боиси хурсандӣ ва ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. боиси хурсандию сарфарозӣ аст ва дар рӯзҳои истироҳатӣ чунин чорабиниҳо барпо шуда истодааст ки мо сокинони ноҳияи Фирдавсӣ анамин бо аҳли оила рӯзҳои истироҳатиро дар ин боғ гузаронда истодаем. дар боғҳои фарҳангӣ сокинон шодию хурсандикунон сайру гашт карда вақти худро хушу хотирмон гузаронданд. сокинону меҳмонон аз баргузории чунин чорабиниҳои фарҳангӣ изҳори қаноатмандӣ карда иброз медоранд ки ҳар рӯзи истироҳатӣ ба ин ҷо омада таби худро болида мегардонанд. имрӯзҳо то фарорасии 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми боғҳои фарҳангу фароғатии шаҳри Душанбе чорабиниҳои фарҳангӣ дар назар гирифта шуда истодааст. ва бубинед ки чӣ қадар бо як таровати хуш, бо як сари баланд, бо як чорабинии хуби фарҳангӣ барои тамоми сокинони пойтахт яъне пешкаш карда истоданд. чунин тадбир бо мақсади қонеъ намудани талаботи маънавии шаҳрвандон дар доираи дастури супоришии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гашта имкон медиҳад ки шаҳрвандон рӯзҳои истироҳатии худро дар оғози чаманистон бо фараҳу шодӣ канори ҳам гузаронанд. бобукалон аминзода, Алидини Карим, Баҳодур Ҳасанзода, Ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.